Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, apay akas na tikawis mo, bakla. At ang kaditi parikod manang blessing. Nasla kakit din nga anya, iti dahita kawas mo. No makapagsaw ka manang. Kung naman no sino ka matakapintasan mo. Na, adaya imbagak anapintasak. No awan tinasayaan nga ibagam. Mabaling ka di, adi ka manakta, ha? Magpili ka iti kawas mo, pilimat atay may bagay kan ka. Hoy, kastoy ti kunada ang fashion, manang. Fashion? Yap. Saan mo matabagay, bakla? Umabal ka man rin ngamin. Anya kay kumati apalak. Day ta-fitted, abadom. Ay, pakpakawan. Ay nako, una yung tikas ng ugali, manang. Nagadulang ibagbagam. Intun kuan, agpos kan tumanen iti Facebook. Nakitak ti atidug a post mo iti Facebook, mare. Asino ngay manan ti dakdakamatam iti day a post. Asino kumapay ngay? Teka arubak a bakla a feeling na pintas a. Anyat na pasamak aya, mare. Inbagak laeng asan na abagay tibado na. Ibaga nakit din nga umapalak ka no. Unay kamutin, mare. Apay ngamin apakibibiyangam ti kawus na. Katwan a, tapod numat asaan na abagay ti fitted abado na. No siyak ti sika, idilit munday di a post mo, mare. Apay kuma, bayam, tabasaan dagiti Facebook friend ko, mare. Ay, unay kan, mare. Kita nagado ti nag-comment iti post mo. Apay ay hadagulit ka, bayam kunak lang arudan, mare. No, apay matamasapol nga ipos mo ti apay ti karuba tayo blessy bagan. Tapno maamuan dagiti daduma a feeling day ja bakla. Anya kumangay ti apalak ken kuana. Saan mat a sexy? Napudaw laeng mat. Ipos mo mat amin ang bagan. Nagado ti makamasbasa. Di ka kati mapain. Anya kumangay ti pagbainak. Amumat iti Facebook. Nagado dagiti chismoso. Ken chismosa aman nagibiyang. Awa na. Pag-fistan dati Facebook mo, nukas tala. Ay katbayam ah. I-delete mo git din. Uray anya pa'y ti bagbagam. Saan ko nga i-delete no anya man ti in-post ko. Period. Ay lawaw. Kita ema. Ang mga no ipos naktumat inton madamdama. Nay, anya ti sirip-siripom di tanan na banjay. Ah, kasla da basol ko kada kayo ah. Ay, agtataol nga minti asok. Isu ang nagsiripak. Dakis ka na eh, blisay. No kasta, siput-siputan nyo gayam tigaraw ko niya, nana. Ay, saan mat? Naira na lang ka nagsiripak. Bakbakitan kayo mat at chismosa? Ay, awan mo't siguro ti dakis na. No nagsiripak. Taparaangan mi mato'y nagnaam. Amok dagitan nga style yun, nana. Kasta kati style dagiti maritis akaaroba, ah. Mahilig da nga agsirip-sirip. Anya ti kunam na Banji? Pinagsasawa na ka naman ng blessy tayo. Eh, wan ka rod bakla. Ay hapo. Nagsiripak laang itigate may nagtataol ti asok. Kaya't ko amakita, no, asino ti limabas. Pinanuno nakit din ang maritis da tao. Ay nawang. Lukas nga ron. Nalabit asik ka tidakta kamatin na abaket at chismosa iti Facebook na. Ah, nagpost pa higayam iti Facebook. Katuan man. Tunggal adda iti kaapa na. Masapul nga ipos na iti Facebook na. Anya?
Kahit na sigurong ala, di simpat ka dagiti Facebook friends na binasak nga ron dagiti post na ka. Ay na, feeling victim manen ka dagiti post na singka. Nagsimple na ba? Masapul nga i-post na? Ay, diyan ka man namoy, ti tayo takaruba tayo na. Post nitoy, post ijay. Amu naman nga adu dagiti makapasban sa dagiti post na. Hindi palagsagteng man. Umay ko isubli na ito gabiyon abinulo ni tatang, manang Odessa. Mabiit la ang bakla. At daman sa ludsudat kan ka. Anya tayo tamanang. Nakitam ka di ti impose ni Mari Blessy abakat at chismosa. Wan manang. Saan nga taan ni Nana Vanji ti dakdakamatan na iti post na? Husto ka manang. Ninanavan talaga. Kuna kun ka. Limabas ka nung gamin ni manang Blessy iti paraangan da. Kitgaputan lang nila Vanji ang nagtaul ti aso da. Sinirip na. Idi kwa. Nagato ka noon ti bagbaga na. Ay, naglukon day ta a Blessy. Sinirip dalaang, ikan namagtan adagos, iti dakas akay papanan. Mapanak iti ayan damari Odessa lakay. Abay mo na. Mapan mo man ang istoryahan. Ti may papan iti bakit nga impos mo iti Facebook account mo. Naa, di ka agsaw akasta si ka Ricardo. Tadi mo ammo no anya tinapasamak iti dayjay nga aldaw. Saan mo nakita? Isuasaan ka ngagpakalaeng. Oras saan ko nakita? Amok anina na vanyi ti dakdakamatem iti dayjapos mo. Isulang mat ti bakit akaruba tayo Wan! Isulang ti bakit akaruba tayo amarites. Limabasak lang iti paraangan da. Agsirip-sirip kit din iti gate. Saan ka diakas jay ti aramid dagiti chismosa? Inikamanen iti dakis akay papanan ti panagsirip-sirip ni nana iti gitna. Nagsirip lang mo dito. Masapul pa lang ipus mo iti Facebook. Malauston! Agsardeng kan! Tunggal adda ti kapam. Ipus mo adago sa ti Facebook. Di mo ammo nga iti kastangar aramidem kit sikamot lang ti mapataksan. Oo, nabiyag kamot Mari Blessy. Adamanen ka apa man niya. Kasano nga mo, Mari Odessa? Kasano ko maadyak maamuan, kat impose mo mat iti Facebook, Mare. Nalipatam samatan a Facebook friend ka. No nakitam lang, Mare. Sirip-siripon nak ni Nana Banjay di limabasak iti parangan da. Normal laang mat, Mare. Uray siyak mat ano ag taul ti aso kat agsiripak mat. Kaguram samot ten amin nakaarubam. Masapol pa'y nga i-post mo iti Facebook. Wan tadakas mat yung ugal yun da. Saan anasaya at ti kasta, Mari Blessy? No i-post mo dagiti simple asaan nyo ang nagkinaawatan iti Facebook. Sigurado asikat ti madaksan. Anyan tulaangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa iti post mo. Saan to mapasamak day Mare? Posible ang mapasamak dayta, Mare. Aglalo pa kat agsasaruno ti post mo. Sigurado a panunutan dagiti makakitkita asikat ti ayan ti parikot. Nakamisot kamot ang nagawid bakit? Abay ka di. Kagurgurak day jay Mari Odessa. Anyat na pasama kaya? May samat gaya mga ginlalaing. Ha? Sir-sirmunan nakit din iti tersena na itay. Sa anak mata dumaw dawat iti advice na. Anyat imbaga na, apagsakitan tinaka mo aya. No apay ka no akas jay ti post ko iti Facebook. Mabalin mat nga yan friend naklatan no di na kayat amakita dagiti post ko. Ay nabagay. Nadangamin ti kapam. San amasapol nga ipus mo iti Facebook? Apay, makatulong ayat agit a Facebook friend mo. Anya kansa. Putno ka di tinadamag ko na Vanji. Pinagsasawan na kayo kanuma ni Mari Blessy. Hey, win nga Rod Odessa. Damag ko ka nagpost pa'y ka no iti Facebook. Wen, nag-post na na. Anya ayat ti husto na pasama. Nagsiri paklaang mo, hindi nanggag kwa nagtaul ti asok.
Yak mo impagaro paguraan nak ni Blessy. Gapula ang iti dayjay. Normal lang mat nga agsirip tayo no agtaul ti aso. Talaga mat ni Mari Blessy ha. Uray simple aba big deal kan kwa na. Sensitibo ti kumarim Odessa. Wen nga rod na. Imay dito'y tersenak idinaminsan. Iso anak kang agpiman kanya. Gusto makiday. Namangan no iso ti pagnakman na. At dapat man ang timpos ni Manang Blessy, Manang Odessa. Palagkunakit, si katidakta kamati na itipos na. Ay nawaw. Anya apos. Awan mo't nakita. Ang mga nuin unfriend na ka, iso di mo nakita. Matuyo, kita Plastic ako mare. Kuna namat itipos na. si kalaang metamok ako mari na. Ay nawaw. Imbagak laeng asaan anasaya at nga agpost iti Facebook no adda ka apa na. Panunutan nan a plastic da tao. Ha? Di na mapanunot a concern naklaeng kankwana. Kita ma, ket ato ti comments itipos naman na. Kita Iso siguro at ipagragsakan na. At dalabasit asaan ang nagkinaawatan, agpost kit din adagos iti Facebook. Ay nawaw, tikas tanga ugali na. Nakitak ang naggapo ni bakla dito'y ayan mo Odessa. Kat, anya kumaita, Mari Blessy? Best friend mo gaya man ni bakla niya. Aging ga ka di ita, kat nasakit tinakam mo kanyak, Mare. Nag-post ka pa iti Facebook. Plastic ka nga men. Wunan, dakas kamin, si kantinasingput, Mare. Naamok lang nga kasta ka. Sa anak lat ako man anak igay-gayam kan ka. Anya launay ay ati pagsaksakitan tinakam mo kanyak. Kat pudno mo timbaga. No daduma, uray basol mo, agpost ka pa'y. Mabalin mo't adiretswan na kami. Tapno solbaran tayo adat-da tayo laang. Saan amasapol nga i-broadcast mo iti Facebook. Mabit lang bakla. agdadala sa Manang Blessy, ape ya. Sip-sip ka matan niya. Namuam lang ang nagapa kami ka ni Mari Odessa. Kanayunam matan ti mapmapan iti ayan na. No ti pampanunutem, ket agawag ni Manang Odessa ken ka. Kamalita mo Manang Blessy. Gamin, si kamot laing ti makagapo, no apay nga umat adayo ti kumarim ken ka. Post ka nga min apos, uray basol mo, agpost ka latay ti Facebook. Anya? Ita, nawanan ti bagam, di ka manaktak, tada tinapatek, apagnak. Daytoy ti may bagay kan. Anay ko! Ipatan ti buhok ko! Anay ko! Magkaumak ka! Lumaban ka! Ay na! Aglablas ka na! Ano tasubil mo bakit? Agdarda naman! Wan, takinabil nak ni bakla. Susapok pimuskol tasubil mo bakit kamot? Kunamlan asino mat day dya tao. Ay katadda siguro man ang atin na ipagam. Adi na nagustuhan. Iso akas na. Hiya po. Agturo ka. Tay pakitakin ka. Anya day tanga ipakitam. Kita ti comment ti may sa Facebook. Friend mo iti Facebook. Anya ti kunana. Denggam tao sa saan ka mat ang maibusan iti reklamo? Amangan mat musika ti ayan ti parikot. Nagado nga ipupos mo iti Facebook. Di mo samag namin amo ti makibagay. Iso akas na. Kasta ti comment da. Ay nawa, Huh. dami account. Amangan mat no ni Mari Odessa dayta. Rumuat ka dita, Mari Odessa! Oh, anya ti masapol mo, Mare. Sikat yakin ko iti daytoy adami account. Saan ka di, Mare? Na, di ka agpabaso lakas na, Mare. Saan asyak ti akin kukwa iti dayta a Facebook account? Kaya't mula ang ngamin ti bumalas kanya. Sardangam ngaminen ti mangipopos iti kumkumporme, Mare. Kunak tumag ngamin ken ka. Sika ti nakakaase no ipost mo amin iti Facebook. Sikan tulakit di ti pagsasaritaan dagiti chismosa no kwa.
Agin-agin ka pa'y laang. Ta ipilit mo pa'y. Saan asyak day ta ko naklangarudan? Nalabit ana umamutan dagiti Facebook friend mo. Iti mapan mo ipopost. Iso akas tati comment da. Na, bakit? Jakbatan makita ti Facebook account mo. Awanan in-delete kon. Ay, nawa. Apay man. Tapno saan akon amay lawan nga gipost iti kumporme. Kunak ba't nga i-delete mo laang dagiti post mo? Nasaysayat mat laang, nuawan pa iti Facebook ko. Nakababain launay. Nagaduti na sasakit a comment da. May katanong sama. Asino nga min tinangibaga nga i-broadcast mo iti Facebook? Naimbag ko ma, no pagadalan ti ipupos mo. Saan mat? Tapuro pa ng dadaal iti tao, anakaapam. Unan, di mo ulit-ulitan. Nagsakit lang nga rudan tirik na karkarwam pa'y man. Anya manen ti isyong itibiyag mo, Mari Blessy. Sanak nga imay tapno makiapa, Mari Odessa. Imayak, takayat ko nga'y pakamukan ka nga in-delete ko ti Facebook account ko. Gusto ni Ricardo nga asawak. Kan husto ka, Mari. Saan gaya manasaya, tinaramid ko. Ay nawaw, addan samot na kaitugtugam, Mare. Ay, awan mo't, Mare. Namiris ko lang adakas gayam no i-post ko dagiti saan tayo nagkikinawatan. Tado man ti makakit-kita. Kunak tumo ngamin kan ka, Mare. No adda ka apam, saan amasapol nga i-post mo? Private ko naman day chay. Sulbarin nyo adakda kayo. Taanya ko matiam mo dagiti Facebook friend mo. Kat makibasbasa dalaang mo. Wan nga rod, Mare. Ken may sa, Mare. No amom abasol mo, agpakumbaba ka. Saan amasapol nga i-post mo ti amin? Taado dagiti feeling attorney iti Facebook, Mare. Ay, nawaw! No adda saan ang nakikinaawatan, sulbaran tayo iti personal. Saan nga amin a personal nga issue tayo, katrumbang a maipost iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.